mještani sela Oraš. Dobrim dijelom ovo je sve kriva opština, što je kad je se radio vodovod. Ovdje su zemlju istresali i tad je povuklo nasip. Toga ne bi bilo da nije to odrađeno. I tamo su istresali, i u ovom dijelu vamo. Samo ovaj dio ovdje što stoji, to je zadržano. Gdje god je nasip zemlje, sipala se zemlja, ovo odrađuje se. Koga kriviti? Šta raditi? Ljudi su primili pare da istresaju, da voze tu zemlju i oni su gledali što bliže da im je